Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguvuzima Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba laphana ithinta umbuzo omkhulu laphana obhalwe igagu lasophongolo laphana ugatsheni umculo kaMaskandi ubhale kanjena ke laphana enkundleni yokuxhumana uthe igama elithi aphi amangami engomeni ethi yimi umalume likunika muphi umqondo. Bese bhala kanjena wathi kusaqala unyaka kubalekile ukuthi ukhulume izinto ezipositive ngolimi lwakho olimi luyadala laphana wengane zakwethu. Ubese ebhala ke laphana ngezansi ukuthi le ngoma yakhe wayebhalele abantu abafuna ukunqoba. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section yezwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Yima enjulile